Kerah nyana kompor besok. Kapayun Apim Prop. Diri tetap diasih kebenang di papaleraku harap-harap datang deui ngarek-ngarek nani mun diri tetap mihemah hati asa kumayang sakap ngerasaan teh kegiatan dan tunggara abdi teweleh ngatosan ade tepan iraha bedah kaprok di mana tuh iraha depan jangan kosmoso akan mah teweleh sono ate mah kariwang teweleh ngapicang jamdu iraha depan Iye, jangan paling bakar sintatik sekali. Iye. tetap diasih kebenang di papaleraku harap-harap datang deui dekat terik-terik jadi mungkin tetap mihemah hati asa kumayang sakap pengerasaan kegiatan dan tunggara iraha depan aduh akang teweleh ngatosan kedah kepanginan kedah kabar ngatosan iraha depan nah kon akang mah teweleh sono pelang kariwang teweleh kapincang jamdu iraha depan nah kosmoso gelis akang mah teweleh sono hati pelang kariwang teweleh kapincang jamdu iraha depan